ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Nongrep khubor hagajulit jurup jongki yaki Eastern West Khasi Hills District hapok kajingalam jaga di IPR 5 kajing Pmfby jaga sorkar jela hakar khandai trik urusau arajar posau kelio berlit rung jaga office direkam jaga District Agriculture Kabupaten Hamairang jaga Eastern West Khasi Hills District berwat kajing tim hakabiade bakiski maka sorkar kayarab yaki Nongrep. Perhakan ni gajinya kendu gedang thok khubor kelayo ru banyakan kerpang bagi Agriculture Development Officer halo ke Pradhan Menteri Fasal Bima Yojana. Di mentangan batai kinjak Jepang kani ke skim kabangi kot Pmfby lani ke Pradhan Menteri Fasal Bima Yojana. Di kani ke skim kade ka flagship skim jongka Sarkar India kabalas dang hakakat praterik ubnai Februari 2000 Di hapo kani ka skim ka ai insurance nak menta ki notified crops haka jela jongi ki bala identify daka Sarkar jela kade sali padi dani winter padi kabangi ong but ya us in ginger utai for kharif crops lani ki jajuntung bangi tumpor liur but ni donru ki notified crops na kabenta rabi crops lani ki yaki jingtung bangi tumpor telang ti yaki notified crops aga jella jongi na kabenta rabi crop ni ki jingtung tumpor telang ude boro padi lani kebatlang tambah kena ke district jungi ning don yu kebatlang te hapok jong ni ka scheme kumbangi ju don ya ka insurance habangi le kanu ke insurance ni hapan siu ya ka premium te hapok jong ni ka scheme ka premium na ka benta ka kharif lani ki jingthung liur ka de 2% jong ka sum insured nang ta na ka benta rabi crop ka de 1.5% of the sum insured pada kebenta ki horticultural crops lani ki kunki so ki jhur itu ka premium amount ka de 5% jongka sum insured ti ka sarkar jela jungi ka kwa ban encourage kwa ban yarap ki Nongrep ban ba kin enroll hagan ka scheme ti na takadaw kila persyang ban ai ya ka premium kila le premium free hadu shi ekar premium free haduk si ekar mentaki ni ki notified crops tangba unang dap habat siu tang shtinka kumka token ban ot ya kanika shalan ban validate ya ka application jong kanika scheme te nakabenta uni muslim ni don nakabenta usadi padi ni yo kumba praspa prapu arteliki application bangladep enroll pat nangta nakabenta using yo hadu sanspa hanyo teliki application ti hapo kanika tangba kanum mot ba tangbala apla la yo ba yaka insurance kanum long kunta ka don ka process namar ba ka don ka wi ka technique ka bangi ong ka crop cutting experiment ti dakla le kanika crop cutting experiment kin nama pakani crop cutting experiment ka judon bi man muslim ti yakani ka crop cutting experiment ka don khan rio ki hable khan rio sien ha ka wei ka block kum ni don mairang ba mau thashan ka mamut khan rio sien ha mairang ba khan rio sien ha mau thashan ti kini ki villages ni kini ki shnong ki baki select kani ka penyat ka ne ka district statistical officer ti shuru ka kani ka office jungiru kia join CCE join inspection lang nadu ki staff jongka agriculture office nada ki staff jongka nika implementing agency hapok ka jela ka jongi ke implementing agency ka deka agricultural insurance company di habakli kini ke CCE ru ki staff jongki ni ki implementing agency ru
ki hab don lang hak ta CCE lambat kini ki staff na ka statistics department de haba kile kini ka CCE kin shim yaka pawai ka plot. For example, kum nakabenta unu kuba kin shim sun la sun mitare hapok kan ka sun by 5 by 5 meter ti kin shim ot kuba but kin thau ki yo kanu til let's say daka yield jong kata hapok kata ka plot la daka duna yaka threshold yield kadika best 5 average of best 5 years out of 7 years nga try kalong kum ka namar kum bangi la thung baro sisnem kum to te kabut ba ngin yo yaka average yield for the best 5 years te to best 5 years kin shim yaka to ka average yield tilada ka duna ban yaka to ka actual yield ba yo perbale itu CCE timut kin Nongrep kin yo apa yaka pista namar ba ka duna yaka to ka threshold yield te kata kalong ka criteria haba bakin yo yaka ka insurance tidak kapalat ya ka threshold yield kabamot baka yield ka biang kabamot unong yo ya ka insurance te kat kum mentions nem kanika scheme ukalai rap shibon hi nak benta ki Nongrep kum ha miglaya as a whole kat ba long nakini ki information ka bangi yo ba kumba khasaw hajar ki Nongrep ki yo e kan benefit ka ba amount kumba hinyo crore tam den ti kidang don kumba sa hajari edu ki badang pending yang ka claim ti ki badai ru banyo dimot total dangi ken kulum kum tu ti kamut ba ki Nongrep kumba khatra hajari ki Nongrep ki la benefit hakan ka jela jong ina kan scheme ada ka yield kaduna ti ka bomot ka sum insurance ka benta shi hektar ning nakabenta ko ba kade sa puar hajar di ba sa kunriu kata ka long sum insurance for 1 hectare ti nakabenta using pade shi hektar kasam insured kade shi lak like usaw hajar sanspa shpautin ka tamalongi shini shanong Nongrep juni ngimrat hadu shi hektar timut daka ekar beken tikani ka sarkar jela juni hadu shi ekar ka ki long ka premium ka long free be ki haban siu ko malabatai pitang shitin ka takum katukin ban ot ya kasalan